spotlight kuntai. Lai spotlight. Umbalet kaseshawa ngiyawan shamekokwa ngiyawat isyanyame umboliu jungkajimba shaduwa tumekotrai dajing men badakarwai lajing imiwanaiti lajing shagri. Kohimen kopara mintaga sngi kalong lai tarik jungu benai July sngi borom jungu Thomas Apostol wa apostol jungari India bela wanra ka jinget haga sining kong haga ri jungi nginang bu yaga jingdumu lemba ka jingya side lem jungu babara mangi nginyo ban yang skem haga jinget bat kum juru ban pen briang yaga jinget haki himmen ki para jungi ki bam pat itu yaw jisu haga jingim jungi nginang man raru ya ki ba pangi bashitam ya ki ba jingjar ki ba tiapang haki hospital ki ba shasumar mendagasngi haki hospital bau jisu unta iki baro ha kerteng upa baru kon baru men sim bakuit ka jinga e jungo trai jungi u Jesu Christ but ka jingi jungo blai lem par ka jinga silak jungo men sim bakuit kindon rengka bat pi baram Rengka bat piru. ko himmen ko para tongin sange shipor ban kuslai halaga donur ka men sim jungi halor ki por baro ngim shimlala ban nget satya haw Jesu yaki por bangila artatin yaw Jesu yaki por ngim shimla shania tili telan yawu kaba pelom bun sin yangi ban ngop haka pop ban jingai nawu tangin kuslai halaga donur bau Jesu en pen kuit yangi na baro kita ki jingar tatin bat baro ke jimbam shania jungi yau bat kabor jungu Jesu bait hagani ka sngi buram jungo Thomas Apostol yarap yangi haga jing thalat jungi bangin long ki bas kem haga jinge bangin yaine patme hadu bakut ka jingem jungi balong ki sakin aga binda jome nga phalang how blay padon bor baro bade happy ko hinmen ko para bangalale pop shibun e da ki jim par khat da ki tin padda ki tan ki jingle klet da ka jingle panat junga da ka jingle panat junga da ka jingle panat bakra e junga namar kata akarpadi ka maria bakoi kabayaisa ka teizoti ya ki angel bat kiri koi badia pi ko himmen ko para bandubai na gabinda junga how try oblay jungi oblay badan por baro nis ne yangi badandala ma pigi pop jungi nilam ingi shaga jingim bam jukut Utrai toi sene, utrai toi sene, utrai toi sene, o Cristo
coble simbre, copadon morbaro, cocun marwe upaco cayu Jesu Christ. Unam procuble, bakiki popete, top diangka jinggerpan, tos yoseneyangi. Deitama me bakun, deitama me utrai, uwe mahakli tamma me Jesu Christ. Ma me bayai nomble, hajing ya long kawe, adu men simbakuy, agaburomu pa. To nginia duwai. Ngibu ya gejing tumu changi lemba gejing ya silem cho Thomas Apostol u Apostol Jangari India. Ngiduai kerpang nagabinda gari India bakumpa ulatrang bun ngut kibriu kin pediang ya Jesu aga jingim jangi. Ngiduai ru nagabinda ki bapang ki bashitam. Ngiduai nagabinda baro ki badon ke kerteng Thomas bakindup yo jinghet scam how Jesu. Duairo na gabinda ka Bible Convention haka tayo benwan kum joro ya ka inner healing retreat bat ka jing duai pen kare. To ai hangi ko blay badon bor baro bangin ya komen haka ne ka sungi buram u apostol Thomas balakarko u balawandra ya ka gospel shagari jangi kramba yandala karshan daga jingya silem jangu Baro kiba washida ya me nadu ka donut kin dem hakike jat u Jesu Christ but kin pla ya u kumutrai badu ble u ba im bad sensha renkat bat me ha ka jingalong kawe jungamin siyam bakwit u ble junam la junam. Amen. Kajing pule na kikam jungki apostol. Ha kito kisngi, u Petrus pat ki parabangai na Jopa kilapoi ha Kaisaria, u Cornelius ula ab yaki balok hotlang yaki kur jong u bat ki lok ki jor kebiajan bat u. Haba Petrus ula rung, Cornelius ula pedang sobha ya u balo dem haki kejat jong u, balo aingu la aidem ya u. Henry u Petrus ula penyeng ya u barla wong. Toyeng namar ngahi ru ngalong tang ubriu matkat ba orang ya keren bat u ula keren artat hapo kaying bala syam si krui kibriu ki bala ya lum te ula ong haki pihi pitip ba ambit ya uju banyaselok lane ban lejingo ya uno ubana ka weipat ka chach benriu nrei ublei ula pan i hanga bangamdei banyau ya uno ubriu bapo ni ubam kuj te kumta haba philak pha banwan yenga ngalawan klem jing sewit ai kumta ngal kali hapi balekin phila pha wan yenga te Cornelius la ong la saus ngi menta hadu kane kapor ngadang duai hala ka ying ya ka jing duai haka kenta ba khandai bar hakmi wei breu bala rem daga jan ba pranai ula ying hakma junga uong ko Cornelius to shashkor ja kajing duai jung phi ba ji ki kamle isin e jung phi gel kan mau hakmat ublei to pha breu she Jopa ban khot ya u Simon ya balasin u Petrus u shong basa haga ying u Simon nong tresni harud duriau te kumta ngala pha ya phi hisndon bat philas bun ban wan menta ngia don baro hangne hakmat ublei bas yos ngeu ya ki ba utrai hukum ya pi ban ong te Petrus ulas dang ban kren ula ong menta
nga seu thu da shisha ba oblei jule silang rei haman la ki jai pen riu ya uta bating burom ya u bar bale ya ka badai ulong ubala pedang subha ya u kaktin jong utrai Isango yaw le. Sam sepakan yaw nomor pras pak kada. Pras pak. Shabakut bertei, Alleluia. Tu ya love gospel lagi jaj breu baro. Ya roh you try, given breu baro. Turwai pendan buram, Alleluia. Wai pendan buram. Shabakut bertei, Alleluia. Tu ya love gospel lagi jan breu baro. Babon gerhai, kacing les bonutrai, bahula leyangi. Alleluia. Uyai baju nom yalaka jingkular. Dan Shabakut bertei, Alleluia. Tu yalap gospel lagi jan breu baro. Urong upa, ukun baru mensim, kadem kamu kan long. Alleluia. Nalu menengkong baju nom laju nom. Shabakut bertei, Alleluia. Tu yala gospel lagi jan breu baro. Kajing pule na kashiti u Paulos bakut shaki Kristan ha Ephesus. Ko para pimlong shu kinong wei bat ki sochnong henrei pilong ki para traishnong lem bat ki riu khut bat ki dukot jong ka ying ka sem ublei. Ya ka balate halor kanong rim jong ki apostol bat ki noya thu lupa. Ha ka ba u Christ Jisuhi ulong umaudong ha uba la penia soalang ya barok kawai ka jentei. Bat kanang roy syaka tempel bakhut ha utrai. Ha uba ya phiru latei langa kani ka tempel banlong ka jakasyong jong ublei ha umensim. Kaktin jo utrai. Isango yaw le. Namar pilayu i yanga pilangej. Sukitog bimshim layu i henrei ki langej. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Utrai undon rengkad bat pim. Rengkabat biru, Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kumyo anis. kampuram hamegutrai. U Thomas uway na ki kadarngut
Yau bala kot Didimus, shim don rengkat batki haba ujesu ulawan. Kumda kiwe pat ke sendrain kila yatu hau, ngila yo I ya utrai. Henre ula ong haki, lemda nga yo I ya din prek hakakti jongu, bat nga bo ya ka shimbriak ti jonga hakito ki dak prek, bat nga psu ya kakti jonga haka krum jongu ngan nge. Prang pra sngi hadin, kisendran jongu kila ya don biang hapo ying, badu Thomas ula don rengkat batki, ki jingkang ki kang, Henry Jesu ula wanrung, badu layang hapadeng jongki, u ka jingsuk hapi. Nangda ula hau Thomas, psu ya ka shimbriak ti jompi hangne, pat pet ya ti jonga. Nangda kaner ialah kakti bat psu ya ka haka krum jonga. Wat long ubam ngeit, Henry ubangeit. U Thomas ula jebab ya kotrai jonga, bat koblei jonga. U Jesu ula hau, pila ngeit na marba, pila yo I nga. Sukito, kibam shimla yo I, Henry kila ngeit. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ. Mindakas kabalang karake yagas buram jongu Thomas apostol. U apostol jongari India. Bala wanyu ke jat kat kumga history bala bathai shapang kajingwan jongu kalong sanpo R.A.D. Bad ula pinbriang yaka kubor babha Shabon ki jaka ha South India, Nadu Kerala, Tamil Nadu. Badulaya mater nagabinda ka jinge. Bad hata por jonga jingyalap jongu, ulaban pinngate bon gibriyu ba jongari India, wadlada kide nakaniyam Hindu. Namar ulawanra yaka kubar baba. But kasuk yaki brio ban ngate how Jesu namar u Thomas apostol ulong ubayamar shisha yaka jingate ubalalait luit naka jing artatin baro kaba udon haga bastang habau Jesu ulami pat nagibaya. How Thomas apostol la dondru yaka jinglong kna bakwa bantip. La dondru yaka jing artatin. La dondru yaga jing sausi. Namar ulong kum mangi ibay pa ibay. Ngiru ngilong Didimus, mauru ulong Didimus, but haki Didimus kadon ka jingartatin but ka jingay. Arbinda jonga jingim jongi kalong kaba ngisuki ban ngait but kawai pat kalong. Shisin bangilangate, shisin balay yo I, shisin la yo mad, ngistang ban ngate kalam artatim. Teu Jesu ukain yawu Didimus, yawu Thomas, kumu Didimus, Thomas, ba Didimus, kadon kaju kajimut, ba artatin, ba kumjuro, dondro yaga jingmut ngilabanong, kilong kun shinra. Twins. Kabamut, kaneka jinglong Didimus kalong, Hawu Thomas kadon arjait ki jinglong kawai ban artatin kawai ban ngate. But kumjuru u haba ulangate ula yasirim badu Chris. Ula yasirim badu Chris kaba mod ula kit halo jongu ya baro jait ki jinglong jongu Jesu ban pinbreng eka kubor. How Jesu keladongi ding prek hakakti ke jajongu Badu Thomas ula pediang pura ya kita gi so jonga ding prek
haki ke jat haki krum haki ketijamu kabam mod haba ula pediang ya Jesu badu ong kotrai janga koblei janga ula pediang ya barro ka jinge kaba Jesu ula yai lemba ban penim ya ka perte ban kerlalong nom penim janga perte u Thomas u ong nangne shakamat ngan yai shaprang bad ngaru ngan penbriang ya u nom penim lemba ka jingim haba ula raikut ban penbriang ya ka kubor baba da ka banget hau Jesu ula kitru halo jongu ya ka jinkwa balong mater namaru Jesu ula yap nagabinda jongi but baru ki banget hau Jesu kiru ki khloi ben yap mater kane kalonga jinglong jongi dedimus man pa iwei banget hau Jesu Christ kide bandon hapo jongi ya ka jinglong dedimus lese haka jingim jongi dondro yake binda ke bangi artatin don ke binda ke ba suki ban ngeit ne suki ban pediang shisin la pediang pat shisin la ngeit pat ngi ha ban yai renkat badu Jesu bangi de ban yasrim badu yasrim haki kam yalap yasrim haka jingim kumba em Jesu yasrim ro ban shashitam renkat badu Jesu tenging kerlalong ki konshin rap jongo Jesu bad yasrim badu Jesu haka jingim jongi haki kam jongi haka jinglong jongi deina gata daw haba u Thomas bakoid ula ong kotrai jonga koblei jonga ula pinpura yaka jinglong oble jongu Jesu haka jingim jongu haka jinge jongu haka jimpla jongu haba ula ong kotrai jonga koblei jonga udang penskem hakamat ki apostol bau Jesu ulang oblei habaro laitili ki gospel synoptic gospel ngiong haka gospel jonga Matthews Marcus bad Lucas ngila ban yo i ki pin priang ki kayangi syapang Jesu ulang ubriu ubalong ubleru haka juga por Henry habangi poi haka gospel jongo Yanis ngi yo i u Yanis bakoid u penitu hangi ya uble ubala banlong ru ubriu ha kita laitili ki gospel ngi yo i ubriu ubalong uble bad haka gospel jongo Yanis pat ngi yo i uble ubala banlong ubriu kasuk kane banngei namar u Jesu ulang ubale bad ubala ban kala dor ubala ban wan shongsa badngi ki briu kane kalonga jingermen bad haba u Thomas ulayo kane ga jingermen ula suk banngei bad shimla artatin kindiatru namar ba shimla artatin kindiatru ula rai ban yai sha jingai ben penbriang eka kubor but hawai pat ke liang ide ben sautu o Thomas bakoid ulongro uburiu komangi ula don ke jingar tatin u don ro ke jing sausi but naki posh aki por lada ni pet ngila ban yo i o Thomas bonsin umju don haka kenhon junkie what habau Jesu la wan penyuto yalade hadi inge jimi pa jungu o Thomas bakudum shimla don but ki para apostol haka kamera namarki ong hana o Thomas bakoid ulang uburiu ubashait yo yaga jimpang sngosi but haba usnosi ukinria jaka usamarwe usngo marwe but ushait haka jinglong uburiu jongo don ga jinge ka jingtalot ka jimpang henry rengkat but kita ga jimpang jongo ulala ban kit yaw Jesu kata sin ula kit yaw Jesu haka jingem jongo kata sin ula ngeit haw Jesu kata sin ba ula ba yaw Jesu ula long uba shlor ban penbriang yaka kubor haka jingem ka jongero ngidon kam yaka neka binda ban pen klein Jesu heke lese haka jinglong briu jongi haka jinge kristan jongi ngiro ngida bandon bon ge daw kaba khangla diangi ban yomad yaw Jesu lese ngida bandon bon jait ki jingjen jar henry kadu kadwai ngide ban ong hakamat ki apostol hakamat ki parabangit yangin yalait ban yap rengkat badu kumba u ong apostol Thomas namar shisin ba u ngeit shisin ba usnot tekana ba uji ya ka ba uji su rai kalong ka ba wan na ubale don jingar tatin kindia tru haga jingim badula ula ya penslur
yaki apostol yangin yalait banyap rengkat badu. Kani kalonga jinggot yangiru. Shisin bangi ngeit hau Jesu don jingting shu hakama jangi bangi habanang banong yangin yalait banyap rengkat badu. Kani kadeka jingkot jongu Jesu yangi baro. Dena kata kadau ko himen ko para minta kasngi ngireke yakasngi borom jongu Thomas apostol ubalayap mater haka region India ban play yakas nam nagabenda jongi ban penkuit yakari India lempa kas nam jongu lempa ka jingya mater tongin kit ya kitaki jinga baro kaba u apostol Thomas ulayino nagabenda jongi hagari India bamangiru ngin stang banong yangin yalait banyap rengkat badu kenamba ke kubur baba kandup nang priang keleng. Jisub it ngiduwai ba menang pen kalain shushu yangi haga jinge katatsin bangi pla yaga jinge jongi kotrai jongi koble jongi nginang iyo bor shushu name bandup longi mater nagabindaga jinge kumum Thomas apostol yarap yangi banlongi baslur haki ingasem jongi banlongi baslur haka imlang salang kamdame haki beryu bambat itu yame hadu menta haga jingim jongi yan yaro ya utrai Jesus Christ tongin yang tongin pla yaga jinge jongi kumba pla yau Thomas apostol rengkat badu niru in pendimai ke jinge ke jongi nganget hau play upa badan bor baro unong thau ka baning bat ka kindo bat hau Jesus Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi yau bela puna men sim bakoi yau bela khana ka Maria te soti ubala shala bein po Pontius Pilatus la sanarpana yavu ulayap latep yavu ulagya shakibaya hagasngi kabalai lamipat nakibaya ulakhiu shabane ushang shakamon ublay upa badon bor baro nangda unwan pat ban bishari kibayim bat kibaya nganget hau men siem bakoid haga balang catholic bakoid haga jinyasila kiri koid haga jimap yagipop haga jimmi pat kado daga jingim bam jekut amen ko himmen ko para hagene ka sungi borom jungu Thomas apostol tongin duwai nagabinda ka balang baro kawai nagabinda upa bakuit nagabinda ki cardinal ki bishop ki lindo ki rinium ki bangit baro banginang scam haga jingate banginang yaine haga jingate banginam artatin shu yaga jingdon bashisha jungu Jesu bat ka jingkot bashisha jungu Jesu ballong ki ba priang yaga kubar baba kerleng Giduairu nagabinda ki ba pang ki ba shitam. Giduai nagabinda ki ba sungo jinjar ki ba tiapang. Giduai nagabinda ka ri India. Baka jinget kanang roy kanang sutid haka donud haka mensiam jang buon ngot ki brio bakilang shisha ki nong bur jang Chris. Giduai nagabinda baro ki ba yang persha yaga jinget haka ri India. Giduairu nagabinda ki nong sen shar jangi bakindup lang shisha ki ba kershan yaga jinget ke ba penslori ke brio ben pediang ev Jesu haga jingim jangi giduai nagabinda ba aro ke jingdumu shime jangi ginang wanra hau Jesu haga ne ka sngi buram jangu Thomas apostol ba ga jinge jangi khalang ka ba seizo bangilong shisha ke ba plaman ka kerlik mat ka jinge jangi kotrai janga koblei janga gipan yakane dau Chris utrai jangi amen Light spot new project. She met but she meant sin. O Jesus Christ try. Ira me copa la jena Ilangu gawu grace de banteliata korsing tenju panlangu kumaba she
to ya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jampi kallang ba priang hun ha ublai upa ba don bor ba ro to trai bring it kanya ti jumpi na kuta ka china ko ra ko ni jo ka jum to ni ba ko jo ba ro ko ngi terwa hamai ko pa ba don bor ba ro ya ka jimbha ha ki pai jangi bat ya ka nom pateng ba kincha men cm jangi lem ba dune upu bat kane ka wine to snobha ban pidiang yaki kum ga jing terwa ka jingya ro jangi kumba mela pidiang ya ka jingaiti ba sho men cm jangu Thomas ba koit ha ka jinge da u Chris utrai jangi amen utrai undon renkad bat pim token diu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublay jangim dashisha kalang ka ba shonghok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat ko pa ba kuit ko blay badon por bat bam jikut namar mela pa ya u Thomas bakuit wa apostol jame shagare jangi ban pen bana ya ka kospa jungu Jesus Christ u balong ka lindi ka jing shisha bat ka jingim badda ka bo jungu mensiem mela ai lad yangi ban yamad ya ka jing suk jungkito kibam shim ya I pen ban kinget namar kata minda bat junam la junam rengkat bat ke kinhun angel ngirwai hame ya ki donu jungi baro ngi parta jam khatba ngi pen banam bakun yung bakun utray ublay kipat Pedeng pertay sa wadah kaburam jongmi Osana, Osana torway ublay syatong Osana ublay junong En yaro ko himen ko para tongin duwai nagabinda ka jimpen slet mai halo jangi bai pai bai ha ka nega sngi burom chungu Thomas apostol jangari India bandup roy ha ka jinget bangilong gibe slur ha ka jinget pen briang ya ka kubar bha da ka jinget bangindup la ban pinitu ya jisu shabun mut ki himen ki para lemba ka jingem jangi dashisha melong ba koi kotrai katamay jang ka jing koi barom namar khatta ngi karpad yame topen koi pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha ya umen cm jame kum ka umje halo janki bakin kalalang yangi khammet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngba ula pidian ya ka jingsha shitam ula shim ya oppo bada ka baingo yame ula kidia yavu badula ai halake senran u on to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi haka ju ke rekomendala le bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage senran u ong to shim bat to dina kane pi barra namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang bati mai bat bam chikut ya ka bayan pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babun naga binda ka jimmap yaki pop
Tolea kane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jango Chris tapen kuit yangi pen kuit ikamen siam hadim pen kuit pen kuit pen kia iki bapang ki bashitam baro to yada yangi now bamen. Kajim maya John kajinget Kacasin bagi bam yuneuku Bani dinakani kakuri Ngipen penaka jingap jong mikutrai Tatadu menwan namar kata ngi ke ba pen mendaya ga jingia bad ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki babit ban yang hakama jamme bad ban chakri yame da ka bas ngi ret ngi kar pad yame bangi ke bayo benda hakamet bad ga snamu kris ngin long ke bela penyata likawe da omen siyam bakoi takan mau ko traya ka balang jamme Kabala priang hasatala ka partay, but the penjana yaka haka jingir, Rengad badu Francis of Papa Kui Jangi, will bet Marvin Bishop Jangi, but Barakiling to but Kirinium. Takan Maulemro eki himmen ki para, Shinrang bat kinde. Kibela yutia daka bakarman yaga jimmy pat, but Yabaru kibela kalat no haka jingis ne jamme, top diang yaki, shaga jing shai kakama jamme. To is a neyangi barro, kam karpang yaga re India. Kumjuria baro ki badon ki kerteng Thomas bad ki seng rinium ki bela pidiang ya Thomas bakuit kum nong da junki ngi karpa dia me bavrengkat bad ka Maria te soti bakuit ka kami jongo bele u Joseph bakuit korim janga u Thomas bakuit ki apostol bakuit Francis disease bakuit bad bado ki rekoit ki bela pin sabaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem hage jingim bam jekut but bangini Robert pin don buram yame da ukon jamme o Jesu Christ Dawu lembadu badhau kallong hame uble uppa badan bo hake jingelong kawe jungumen sim bakut Baroka buram bat ka jingyaro junom la junom Thangin tuwai kumbau Jesu lahi kayangi nagabinda baro ke jing tumojangi kamda me hake negasngi khadba ngi reke yagasngi buram janga ri jangi namaru Thomas apostol nginang duwai ba ka kubur baba kanang priang shushu shaki kindong shakin snong shaki jaka shaki bariu bampat pediang yaw Jesu hado minda kopa jangim ba abaning kalong ka bakui ka teng jamme kanwan ka ima jamme kalong ka mon jamme hakin do kumba habani to ay ang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni batamap ingi kang jangi kumbangi rung imap yaga beles niyo yangi Pada dalam yang isya ke jimpen syai, henry tapalait yang inaga basinio. Tapalait yang ingi karpat kotrai naga jing sinio baro. Haga jing spurn jamme, to ai jing suk jing sign hagis ngi jangi. Kramba daga jing yarap ka jing isne jamme. Ngi light baro bona ka pop, ban ngi nyo jing yada naga jing jinjar baro. Kadbang idang ap kemilendi aga jingarmen bakui. Bat ka jing wan pa jungunong penim jangi o Jesu Christ. Namar kacombe kalam lima, kacombe kabor kapuram, junam la junam. Kotrai Jesu Christ, meyo bala ong haki apostol jamme, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop changi, Henry aga jinge janga balang jamme, bad haga jing spoon jamme, to ai hakai aga jing suk, bad ka jinget le kawe kat kum gamon jamme. Mame uba im bada basensha, junom la junom. Amen.
ka jing sugotrai kandon bara bo reng ka bat phim dap da ka jing idu Christ thongin yai ngu markeliam Kun lang bro me bagi nogi pop ga perte do xiao se nei yang yi kun lang bro me bagi nogi pop ga perte do xiao se nei yang yi kun lang bro me bagi nogi pop ga perte do ai jing suk yang yi hakami ukun lambro jongo ble hakami bakit na ka pop jonga parte sukito ke bla kor shaka jing ka wai jongo kun lambrot kamet berkasnam jongo Chris kentrina shaka jing pam juga
trai junga ko blei junga isno mu yame ni ro yame ni mane yame namar kat kanega sni buram jungu Thomas apostol balapin briang ya ka kubor junga jinge hagi himen ki para jungi lembaga jimpla jungu ko trai junga ko blei junga aga bapidiang yame hagane communion bakoi but communion men siam yaram yagi but siap hapo jungi yaga jingi kabashirhem hame ko jisu ba man ka kele ma janga jingem jangi apedenge jingen jar apedenge jimpang ke jingshitam ngelala ban pla yaga jinge hame ko trai janga ko blei janga karko kardo yangi ko jisu pendemai ke jingem jangi pendemai ke jinge jangi karko kardo but ben koi de ki bapang ki bashitam ki batya ha ki hospital ki basha sumar min tagasni ha ki hospital ki bas ngau jinjar ki bas ngau kodlan pensle ya baur ki kon ki ba duai ha kene ke lemma ki ba duai lemba kene ka jing duai online ai baur ki ba duai da ke jinge kinang yopediang ya ke jingis ne ka jame ke jingkar ko ka jame ai ba kinang roi ha ke jinge minda ai kinang roi ha ke jing shakri ba koi jame ko jesu man ka kele ma jong jingim jongi pente ma yangi vai pai vai lemba ke jingya silent jong Thomas apostol hallelujah 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 bende maya ke jinge jangi jesu bende maya ke jinge jangi ben klein yangi ha ke jinge diame hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginya duai. Koblei kumba ngilay pediang dashisha aganega sakramen yaga medjungu kun balaka marwejame to aiba da kabai tu ya u da gajinget kumutrai badu blaijangi rangat badu apostol Thomas ngilaban penbana ya u da kiktin bad da gajingim jangi uba im bad senshar junom la junom utrai undon ranka bad pim mu ya ka klejambi karpadi gajingar ku lempa u Thomas apostol bakoi to ubala ai happy ban yang ha ka nongrim ki apostol unkar koi api lemba ki hok badon burom jongu apostol Thomas bakoi to ubala ai happy ya ka jingarap jangkat uta unyong yada bakrao penshai ki donu jambi badun yalam ki kejat jambi hadu bapinda yopediang ya ka ri bam jekut amen to ubayalam yaki beri baro shaka jimpura ka jing shisha unyalam yaki pai jangi shaw jesu ubalong kalindi ka jing shisha bat ka jingem bat ka jingar ko jang ubalai badon bor baro uppa barukhon badomen sem bakoit kan hyar happy bat kan sa bat pi junom amen ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha janga jingi do Chris haki himmen ki para jumpi Aspak Kandaiko.
kun man sim bukut Enyero yutra Jesus Christ